Therefore, had a soy emergency Ghana TV, my mincha na me ma wo akwa ba na wiase eya ye ka se nipa na ma nipa ye bone na ya na ye ka na ebi mu njindi ene enua ba bia asema ode aba bedan wo fidim ha se ni kire sa asefem be ma bia bu ne kwase awaware na so wanka no kura na nche no ma ba be ye na brabo basa obe se na brabo one na nyinsem ma akofa nsem bebre e de aba na enua ba yi e kire nsem ni senka ye obi a nka hwa akwa ode be ma ne be fa so no enye kwan ketwa na so bibia kana akoma amwa abafidim ha se sempinifo enhwe na emra no bebi eda no yemfa enso na asomdwe embra yenkwan na nsem odi to dwade emu oya emu nso asefem pa ne enkonkotie embra jebra ne yentwa ye hosima enkomra sisia kwasua tiwa Jacobu krumpe na ate mepacha ehwa na ofri mepacha wa na mefili. Okay. Aduma be na ayo wo ho. Me pa cho me ton nyoma. Bra wanim kasagu bibi web. Me ton boss. Boss. Me pa cho ai. Plastic boss. Me pa cho ai. Ey. Na no ya mfa so wom. Ya manage ye. Eye. So bet na fie de. Unya bibi si anya yie kura no 5 cedi bi. Obenya de atoso. Na boss no so yese ya amon so mo yere so plastic mo be fa ne fofo alaba na makomiem den ade na amon so ya mo yesa na depend said obi esi ton nyoma mo am ton plastic no mutiri mo den ebinom wo wonte sa me na me se me nya 5 cedi wo so na me sa beka miska me deje because Ghana dwadi fotiri mo den dodo wow make dum sa se mo wani age unso utifie utim den wo ye dwadini uye dwadini utrim den okofa de no ade ne ye 1 cedi obe make sure say ne mfaso nso 1 cedi eda so unya nipa bonini plastic say ye se nka ne boefo oba alaba ha say ya da no mia metisim eja na me pe rubber ibi ne boefo enso sa plastic krona minya no sa abodo mi ko dru apra the side ho ba bi mikobusa ya na chese de minya ye no eye times 2 plus 5 cedis ebo no times 2 plus 5 cedis enti samne ne ka no yi 5 ne kura free so a wanya times 2 adana ya adwadifu ebi no moye sa eye adwomone ana mfaso dodo na mo pe na mfaso dodo ene ye nenti na Nigeria fo ji edwuma ye no se uni mare hosem Nigeria fo ukobo nsuom Nigeria fo ye bonsuo wo mu ye bonsuo wo Ghana me mi amani na no me de ka akosi bonsuom di ohore metewa oga kam nam se kai asoa Nigeria man you can't do bonsuo for Ghana here you don't want the Ghana boys to get work Nigeria man he dey do bonsuo for Ghana Nigeria people now they sell ice water aja no so wo tonsuo sache water any bottle water no any drink wo koketia no one is them she aja koketia na ko hade sa go come omebi Nigeria for de ho abaji go kam mu komazi na ho so wadu phone accessories adwuma die ntina say chargers bone phone protector bone power bank bone die ntina abam bebre Nigeria fo bebre adwuma wo mo ye no enti won mo kwa no makofa bone no enti se papa ne wo market na bia papa ne ye 1 cedi a ono na kofa bone na abaye te se papa da no de aba abaje 90 pesos what is so 10 pesos o enso ye bone no abeton de amaw enti wono no onyamfa so do dobro ene ye bebrebe no ni nyina ebinie Ghana for West Africa na no nye ayi okuja to guy ne de wo ye adwuma foreign affairs minister no the guy nyankopon hira no obo adwuma yero ho ate yero ho o ye adwuma o ye adwuma ebeka o ye fo ebeka dum so de Ghana fo ye chi ye chiwade man panyi ye dinkia no ti with dum so don't come the second and make the dum so come again adwadifo binum nso trimodin ti wo beje obi so beje
Yansisa Yesubai Ghana for. Yansisa Yesubai. Okay, boss, oton. Die didi moton bonsuaka ho cup. Brawenim. The sugar na papa ini bino. And also ya the glass no. Nina oton. Yankopon ma udwanye ye wate. Okay. Na ewie mati wa Asambei na de watutu ade fie so afri Jakobu edo aba me ne mabedwafo anim wa hai hye wasem na se na chirichirim na yente ase yi maame Midas mo ano men me pa cho ma asem nyina ne se baby ameton boss no eye cocoa season na market ne ye enti se market ne kofoma cocoa ne kofoma na maba maame ho wo Jakobu na ma be pepe dia enti cocoa ni start ya na ma sa start na juma enti me buy last year no na mbe hia bla bi wo ye ho e wo Jakobu me ba chan ada o ma me mo ho Jakobu okay nge wana ma me ni life okay enti me buy no na ode koto papa bi anim se wo hu me no pese o ware me na me ti say bra no na papa ni che se o akra yi de ye ne netia wonye basabasa na o se ne meware no na odi tu manim na mbisa ni se oni jere o se na iri ni na jaya ma wakofa be ma fof oba ni iri no akofa be ma foforo bra no na e ka sei ni pacho bra no na e ka enti o ye na mi sister e friend no na o sister mi nigere me ne me jere jai wo de me nsa akoma me busuafo ana mi sister ka je nse ne me ne nkwane enkohwe na busua na busua no kai mse ode me beko nti mi bisa ni say time be no ode me beko no se me ye ready a ode me beko na me see you sa time na koko na jina no nti me ka chere ni say me be fa nyoma akọ me ba no see you nti me ba biom no me kan wo say oh me de wo beko ode me do beko nti o kan biom say tre eye ba me kurom sa time no na me ni no atena be ma o so be ware wo no on fa won ko chia da busua no wasi kire eye ba ono ni kurom ansa no de mako nti me o kan ne ha me pan so sa time no na me ni natena nti me be fa enioma etoso mienu koye no na me kwa me se me misis na me friend ka chen say na abo na o se ai wono kra ope na fa furu no na open na ehwe na me man san fe na kan different story say asay na me see you enti me be fa anyoma etoso miensa de koyen na enye mame na hoodin wo tina me keka ko me 3 months ni mu no ka me yenya miscarriage me bre pa na me friend ka chen say me pese me free ho ba de ho no bia emmei me ti say me be me mame a ebeboa me na me ko hospital no krom say mame nya adwumaden na woti ase na me baaye nti me baaye asetena ne nye baaye minim se aba nti me manage nti me manage tena ho a asase de na hospital de o de mami se time ne so a o de mami na yetena ya nti achire no no opese na ire no ebe hu se wafa oba ne na anyem no tobu no waware se woni ni ire ni njaye okay to aso woni ni ire ni njaye nti ne re ne beti ye no opekwan bia mama afa asai ade no na mka ye ni say abaya amenyim da menwo dade oya me de kra nyinsen minyi no opesa wo sei nyinsen no na mbisa inside nti asede me si yare na bia na me wo a ma wo yalefo na me se me wo yalefo nti on de o ma ne wo ho na enu no etekodaye nti ne ri ni behu ye no a starting multitry treat me said ye na oye no na me mpe na be ma no ana ma me kobo me wofa oye ohene me kobo na mane se wofa nyinsen na me nyinsen no be ma no se kwan se ni sei ena ode me fa so na me wofa se minya abotere nti me da me ma me so me hu se na mate so ne ri ni njae ba me koto so se no ne ri ne ye ko nti oye akọ nwie no opie ye ena okoye no na mekeka kire papa no owo ni fie oni se mehu se ni sei na bra na eye nti so hwe no onti miniment na
on the one jam a quine na me nko onyem ni mu nyina no wonya kwan na ko to aso nso no nso ka kire me say me nka de me pe no fe nja me kwan ana papa no e ka yen say daabi oba wanyem de ye nka nje say ye ja no kwan ama na ko papa ne ka bre ansa no obaji atum nso obaji tum mu no ana ja me ne te wo kasa ana mpanifo mentie ma me wofa efa mpanifo ka ho e de kotu nanim se me wofa asena ka se ni sei na akire mentimi ye bebisa setese a okoye mpanifo no koye onu so gitum ogitum no ana ose ne ye hwam anim ana ma onu so ene mpanifo fa ensa eniska ebeji nyinsa ni tum na oka asese me wuwie a obeware me by na me ma me sa ware ne de on so if you say be man anka no pre nti menene tena ya nti adwuma sem ne ebeye basa nti medidie nyina beda me ma me so ana akra me se ukoye adwuma da no ukowanya wansi dimpo ama me na ukoye no ana wo se woni papa no wo fie ho na kasa na papa ne frame ti me ko iska 40 cedis ana papa ne de ma me nti week ni so ye na me frɛ o kwa send him ska 100 cedis ana me frɛ o na me se na 100 cedis a wa send enso unim se lab o mo se me meye nyina wenye ska ma me nti sa 2 months na edi manim no ma ankɔ hospital nti sa month we me ko osan manage na me adwuma anye ye de minya ya no na me ka ma no tum na ni week biem na me sa frɛ no mi ne bi ana me se woni bi sai mi jare sa time no so mi jare pa metna sisi ya chem ma me de nsa e hihye me ha na wa ma me so esi ho medwon so a wa ma me so esi ho me jare a ososo me mu na ode ma kwa adwae na me frɛ na me ka che ni say me condition ni nye nti me sere no on me miska say sa time no wa frɛ na ire na ma na ire na ba baby a wo no nti no mpese me hu se na ere ne nso aba ho me send you scanner wo frɛ me keka ankwase asem no na me se me keka ankwase asem se hospital ska ana me ka kyerɛw wɔsen ai me ne bi na ma me se bla enkasa na me ba ne dable mu nye ai ma me ne bi ne me nya ne dai na me dem ka teno ti ma frɛ ne biem na ye Friday ti na yare na no ye meden na ma me ka yem se de aduru ne de se wantu ana mo won na ye ne ba obe hwere me nti ode me ekọ de ebesi bia na ne Sunday no ode me koye Sunday no mi ko dware na hu se moja efri me hu ba so na me time nso ana ma me de me koye nti ye koye no no mo se enya awo ne time so nti me mo fa me nko esro so mo ko check yen omo check yen bisa me wote wo ba ne nka na me se me te ne nka ba no mo hu se wawu by wo man kan kire me se akra na wu no bisa me se me te ne nka di sei na me se o time aye ba ne kra no wo ho a wo be hye my ya sisen ibu onso anu abehya ha so mo tena me ho bro 1 hour na omo so omo hu akra na koma na omo ka kire me ma me se mma me nkoto aduru no mo fanyem na aduru ne bi ni ho na mma me koye na omo ka se omo tiam se ye de ni ba ayase wo no mse o da bi akra oba ne time nso e de e was ye de ni ko theater nti mma me de aduru ni ba na omo di nduro ni fa ensuo ma na omo de wo me na nyame adom we operation no ma nya anyame na me wo ye si me wo na akra na wu ti akra ne wuye no ana omo se omo hia akra ne papa adansie nti omo hia akra ne papa won fa nani mehwe sa time ne so me number me de be frɛ no wa block no be ma na block wo number December na wo kwa na ere ne ho no okodu ho no o block no nti oba oni wa fa afuro no o block no nti oba ye me ma papa ne ka se wo nyin firi ho me kan bia boy na enyi enfili ho enti se na me frɛ ni si bra ba akoso bla no na ode to nanim o ma bla ni ye nkan se onu na be hye ye ntem na o kan bi ma no na ma me ne tenae enti sa bla na me de to nanim se bra prince
ma call hospital na say na esi by omuso omu hia bla no e ma odi nani abehwe body no o friend na o se an enya no krenke no kranka me mefle ni ti se hospital o menyu obi number me fa number from flen na minya obi a na me sa frɛ bra ba kwa woni ni nam na mka yin se bra kwaku se ni se na atumi o nti omuso omu hia papa no on fa nani mehwe body no so obeji akofi o ana access obesie body no the body ni so be ma hospital for next year ana bla ne born amane nti me ho ana ofrɛ me no ana o se na de na esi na me chie mu che no no se ene wo ba what best 130 na case ni si yen meba oba na abo 7 enumre 7 no ofri hin na ebe owo ekura ba bia o so okoye adwuma no ho ye hin fi ankoma ono wo fi ankoma ene oba jakobu ene o kan 130 asem no oba beduru 7 to aso oba se medidio se menum nsuo eno ni nye ni issue nti oba na me maami ama hospital for no ska ama mu the body no ko ana o ko ka hia mi se bibi ebesi bia me mfrɛ no emo na mane nti me di 3 days e hospital wensi wo bi se medidio se me de yo enfa ne ho na omu yi me na me ba fie na me friend ka yen se e ka say na ba yo 12 million ana wasin ai wate on de obe flem ti be se 1 week me wo 1 week no na me friend na me say bla enti woni oba akora wu woni yam na 1 week ni se medio se me de won fa won no enti wo yere na wa ba ho no onidi makobi sem ene hwan na kache me se ne yera ba ho na bra na me friend no ene o mo kobo ne se bra ne bo mama ne ba enya bra ne bo mama ne time o block me line no na papa na oti ne fie no wo ko di na chija no ana me kwa na me se ofa why opokwa frame you na me so me friend na nkontifa wo line ne flare ne mami enti wo flare no wenya no face sister bi o na obi sa se na ire ne ko ana ma me te se na ire na ba fi ankoma ho ana ma me te ye enti enye bla no ne ka kire me se na ire na ba ho efiri ho wan flame biem be si sabli on frame biem se me di dio se me de yo enti minya 1 week na me sa akoto me wo fa anim se wo fa se ni sei na eko na me wo fa ne ye se omu behia papa na odi asem nanim no omo ahia boy ni se nke se wa ma omu kwa akobo paper akwache no ana o papa no frɛ se o boy ni de dwato aba ho se wo panichew papa be ne frɛ ye papa na wo bedi boy nanim de nsa beji nyinsan ni tumu no wo de dwato aba se ye ma ni nya next week omo beba abeka ho asem na ka bia babia wo atue afiri ho week ni so ye wa ma ana mkobisa ne wofa ase ne se na wate wo wofa nka o se me wofa kra me flare no no se wo ya je na to hospital nti enu wontimi ma nti ye mfa nche Tuesday no ye sa hwe na nimu a wo mamba ana me kwa na me sa kobisa no ana obisa no se a me da ma hwe na nimu a wa amanti wo de baby ape bia fakọ na me see you nti me mpasha se na me de ba na mma me mu ne me kasa ya se minjai na de asie bia me fa nche no nti me mato ma adwim nti omuda na ama no o ma me ka ho asem na me frɛ papa no say Sunday mo amba Tuesday ni so mo amba sisi mo ka ne say me de minisco ne skakra de yellow refa abakwala no ye nya bi ne bakra na ka asem ni wi ye nya scan to sunsa nti na am ya man nti de hwe me kakala na matena wa na me nya 1 month me nya 1 month ni Friday hu sa papa ni ba yi na numre na me sa ko bisa ne sa papa sisi de bia mutu sheda ye hu ni ye kosi o ma nya keska ma wo ni wabusia ho ba wo nya keska ba yi okay mutu asheda mi hu ni ye kosi no wasi o de boy mi nsam no wo nti so wa mechi akra mechi scanner so besia minister wo oton nyoma na mma me kwosere no no ode ma no
say boy won so mbeba be kan wasem achi enti afi dey a share ni mu a papa ne da o sa share yen Friday twa me ni 2 weeks ti me wo 1 month 2 weeks once the pam di betonsuo me enye bia mfiri ho hospital be ni nso a o ma me twia nti me hu se papa no mo me ka asem no anaendre numre me flare no se matina ho a 1 month 2 weeks menteshe nti Ghana ha mpanifo wa ha ti bi be kwa kwato mpanifo anim na omo de na family kwa so age hospital be na man me ka se wie ya papa ni bisa me se wa ka se wie na me se mpa twa ye hwa na papa na ka ate no so onye na adwin say the unknown ne se boy ne hyenensa enti se boy na ntua hospital bill ne kra ono beba betua no me ye ko na me ma me da hobi enu ti na no pay na me se da bi me nkwase abuo enu wo abum ni play no so ti me de beba be dan mu esra mu nka bi ma me se so ofa ne hu di a ofa ne hu enti wo ye no bosome kro na wotwe mienu ni eni endra na ka sei na maka kire ne se omra metue hospital bay ana me so already wakayem se wo onijire ti obe ware me se me hu se onijire na me se wonja me kwan obe fa na me kita mi scam de ye adwuma nyinsei no eni yare ni nti mi anya adwuma iska free me nsa into on the oncha hospital bay no onja me kwan eno no na omo person be ba be kan ho asem nti se si abeman wotu afiri Jakobu akotena fiankoma oye adwuma ben wo fiankoma oye gala ye friend say me pa che friend akwasipoku me pa che ai oti Jakobu adwuma ben na no oyo me pa che ono one cry no oye driver by wo ba Jakobu an gala adwuma no de ba ho Oye amansie niba anaso ofri be kwai bojare me pachan enti efri bra onene tena na aka se famiko hu abusua no aka se ye ba mi kuro ma me do obekọ no wanfa wankwa enti wunim na abusua ni bia pacho debi ne maami a wunim no menti me ye ma adwen se wa chem ne maami ni na ade nyeti na nyinsenu ye se me kwa akohwen ba ono ne ka chem me se emre nyinsen ne bai na ne maami ne te ye ne maami ne se me enam me na wa be family to owu a mani nsi na yi ase ama ni nuanu mu ni ni na ya aka obi a omunnimu no die ntina se wo yere eno wa be family nti owu a sana boy ne ka chembe nti me amama ankoso nti me ye madwin se nyame madum na me wuwi a me ka omoa me na ka me hwa akwala na ko mfa ne ama to de bia ya ye mfumso bi o ye mfumso Asambebadabi me maka and I'll always say it say aware baako emema enso yen eto de bia nya atwemunti ene ye bre ti de fire yire no mu achi basa no oba baako papa bi asemo okotena radio so kan kramuni wo se wallahi oba baako nso bema oba baako wallahi enso bema oba baako enso bema bi wo hɔ a odi amememfi o se baako beso eni na dwaman bebriba ya wo boyi oba baako ya na eden maka ni se minu aba no kre na meka ubedwame a odi edwa enye hwe enti se wo ye bema na wo kwa akopɛ oba foforo na wo yere a kwabena nie eye mfensie adenti na adu yirisie oba no opewo a wopewo na se wo ka kire ne se ma ware na mum oba mani je wo ho se me no betena obeti ase
onte ase obi wo ho a o se udi nokore watumi anya akokoduro kura aka kire me se wo yere na emom opeme no kire se udi nokore ntimi no betena sa asemu ameken emema bi aware of what I'm saying basetie ade ba ko a ehu sa wo yere na wo de nokore no sie oba no wa ma na ehunu sa wo yere na emom ope no sa one ne betena na oba na bedueduem na kire yi oba behu sa wo yere a odo ne bedane tan o town forever and ever e wona brabom ebi nie e na ato sa ewura we no eye truth a nipa mpeso obeka ba wie meka akire wo nokre ye nipa suru so obeka ti asofo binom ya di kristosom ne kyekere ye ho trene say ba akopɛ enokra no na ye condition ubetumi a so ubetumi a it was a conditional statement ubetumi a enti sofo na ano hege ya wakodi Dubai ya say Arab countries ibi so na semi papa no anya sofo panyini ge ya oba de ade kwa Asante mampo ya ankoko wu atoni si woro anya sofo panyini wono kra de wakanta badinse se wonware wonfa ba woni wiase yo enso no owibi wa mu obi agya ni kuro sofo a wakanta madinse enso ya wo mo kanta madinse se wo ma sofo enware eye bia wakanta madinse yo se wonware enso wo ma ehye ne ho wasa rige we wa maga no agya ni kunu afiri na wariyam mu di boni o mu di sie nya atwomfo mo de kyekere mo ho na di mu anya atwomfo mu ye nya atwom dodo wo de akyekere ne ho sa me makanta badinse me nware enso ware ga na ma ga na gya ni kunu ene ga ne te wo de awo ga na ni adwane afriga na ha akotena burukire ga ne de da so wa ha na ga ne bre na ga ne so wonte ne ho ase nya atwom ye nka no kra ne mfa nkire nipa ye bre no ni nyina no ebinie na wo awura oka sa kyerɛw oye hoho eno abaja kubu enti wonso wanye underground bibia ehunu bibi ansana o fa yefunu ede amano me be ma chise ye ba mi krom ansana me tobo u statement ya meki ye no ena mebusa ho asem one be ma etna ufri he mi free be kwae bojare ene oni mbetena na so so peme obe ware me dia ufri nkran na aba fa me kochia wabusuafo ene echina afedie die betwa aso tobo eye ba mi kroma na me de okọ ebe wi ase wo ye wadwene se nka wawo kwa akopeni nchi ene osan be bo adwen foforo to utrim me ne wanyemu nti me ma me ne me nuanom kura adwame se mi owu a ma me ma na yi ase ahyase ne de uhunu mprompron ye bi ya na nkese se ofa ho adwen be ma waka se ya kyerɛw ye nyemma no de ne ma wo nyemma no ka kyerɛ me na mentie me pa chaw ahyase na okaye no se mi nya ho a odi mi bekɔ ne kurom enti sa time no na ma be fa nuoma ekɔ na me ka kyerɛ ne se me kɔba enti me kɔba ye no na me bisa no ansa no obeka se ye ba me kurom a na me de wokɔ na me be fa me nuoma na me kɔ enti me kɔ na me hu se me menses masa mountain waka so obeware oninti no na to trim se ne se we de menyemma ne kora enye hwea na pa cho debi se na won so mo ho ban obi a wonsu nim no na wahia no foforo se nipa ne yemfiti preko pa nyemma no enti wo ye wadwen se nka wo nyemma ma no se be ya nka ware no beba so ntema na ni pa cho debi enye sa ni pa cho debi okay enti sei o wo yere wo ye de da hu se be ma no wo yere
de e ma me hu so wo yere ni say if you for ne ka share me by me ye ni say atisemti ma mo so ankyere ne da kosi say o started say almo treat me no me kɔ ne ho na wo ye kɔ na me gina edan na chi enti kɔ na wo ye no ene ma me te say oni ni ri ninjae enti me bo opnum na me ri adam won na o ka te kɔ no ana o share na tade na mbisa ne say wo kɔi na wo so wo to brush wo kuroma ba ana am say ne ma me ntomre we wo si wo be kwa akɔtɔ na ade ana opie nti opie ye be se 3 hours no my me friend bi a number busy nti oba na me bisa ne say nti ade nti na unim so oni wo yiri nyan na ade me fasa kwan we so o say we dey fa che me na ka me ka kire wa nka bra nyinsen ne bai nka be kwa koyi nyinsen na tuogu na me yiri ni nso ye dey hunu say wo ho ne yiri ne de minim ekwan a oba ne fa so ti papa na obeje asam no e ka no ono ena ebebo papa ba akwa amane say na yiri ne kra friend say wati se ni kunu abefa wo ba ene na nyima ma oba ne nya 4 months nti me oba ne de me pa cho minim kwan a oba ne fa so ehu se be ma ne abefa wo ba wo na bra na ose onyem no omo tritiu ekwan be na na so de wonam so me free wo ba ye no me kwa ne nchen ya ose kwada wo fie me kwa obi a ose kwada wo fie wo kwa me kwa na me kasa ne ho a ontene ne ho ma me emuaye bia me kwa no obi a nso ose kwa ne kwada wo fie ana mbisa ne se adam aye ne dai wo se me nye ne hwe ana mde to papa nanim se papa na owo ni fie o ne se ni na bra ne ye ba minim ade a mede aye ne ti wo misa se bia na mafom no obisa e wo se on de won fom me na ade oba na wo se me ye ne dai ana wo se na wo se wo ye ode no unye ni bibia enka wo ka na wo se onu de onye me hwe nti ma papa ne kasai ma bra bi kura wo fie onso ma bra ne kasai ansa na me kofie ho awate no efi hon de me kwa no woti nanim mami okay edio intimanti wa sisi a wote hwi die moa pa na wo hia free ho se yemfa moa sisi emwa mi hia no mo ho ni se obe family mi kiteska de ye adwuma nti o mo mi dwetre afi wo me yi hospital be ni free won kwa ni be akosi a wedding fee say pa chom May 17th May na me 34 years 17th May what na hwache eye pena na wompe ne biba na wompe e na we nu akoto ensaboni mu amana ye ose ya na pa chom na me se me tina wa maka menya be ma wale bye me hwe me age na eba ene ma me ni ne kwatena senka ade enka be wo kra wo be wo omo a na ye hwa akwala no na ohu se wo wo ba ena ote ase ma na ono nso aba be ye ose mete o yawo na se sadie we the harsh truth but eto de bia ya na ensori a ye kono asofo no nka nkyere yen age echi oba bema age nchelo age chi oba ti me ka se oye oba eduru baabi na wa hu se umfie no ekwa animu na unya obi a se nipa no betumi aboa wo se ye nhwe ye ba wo kire se wa nhwe yie na wotena hwa e di asemba eduru baabi a oba anyemo a enye ye bio but me agokra jebi ni fie na namte e wo kwa mo na me frenu olumai ohumia
nana akokora ba bewuo me say akokora nya 90 something ansa no bewuo ne last born akora ketekete afida no omde na ba fie so what said ya de ne te no enti saa de no bi ene ye ya obey okokoto saa brantie wi afidie mu a ode ayi ni sei na maami se o ka ni sei ye no obi ka se encheo onkoi 30 something years de ekobat enkoi enti krache no jai cheno no mfa ne ho na to a wabrabo so a eno nso nka abeka sei obi ka sa obeka sei Pacho kamija achen by hospital bed ma me kobo obesia nti nka oyinu pu fili ho a na ko ndo nkwa ni baby aw tinina wo ka de na ya wo ka kire wo me emla me friend phone so say hospital bed ni raba me friend was sere me sana me say ene de obesere me anene me hu nti wo besere me na sisi mpanifo na etwen so baba be yi be ni fra be ni de wo ya wesi wo betwia na se mpanifo betena se a ensem a wo be puragu ho no ana mbisa ni se ensem be no be puragu ho ai me de me mpanifo no emetena se ana me see you na me kobo me wo fa amane ana o mo frɛ papa ni se sei wo mu hia wo ni boy no ana papa ba kwa kamina na ho ne ba ye ne ka se ebe ka che me se omo ne na ka so omo so me ba be ka se mte ma me mfre ni biem enti me wo mi nya 1 week no ma mfle ni biem besi saabli wa doubted that se nyinse na nye ne dia na me ka cho debi undoubted da na dia ensem no se nko be bro so ada dia na wo de ye no minim se me ka se ma ye ne bone just a day kula na umu no mi bu no me kra ka sa no eye me wanwa na me frɛ bla na wo gina mu man ni se asem se sei ana ni peka na me hu ade pote ana me hu bone su bia me dia ya na enu nso no ni gina so se empanifo be hia ensem a wo be puragu ho no ana me se me twen sempanifo ne betena se a na o ma bisa no ade kura me dia ye na so obe puro nsem ogu ho no obi na di between na yi o man no me patch odi si nipa ne so ene nipa ne me ene nkasa okay enti se nipa no onim sa nyoma wo ya wo ka kwa de besi bia me friend ka kire e dey no aka se nipa ai me friend na was one day one na kasa bia de boy na be ye na adwen anu o ye na adwen so afi de wa bere enti se nipa no we me patcho no so e wo ho ba ti se wo bo ase ye friend say me patcho friend Prince Kwame Prince enti Kwame Prince na be dane between na e de ma wo ne sa akwasi pokui okay na Kwame Prince no so wonim akwasi pokui wo hinti e na obeka wo de wo ma no wonim ni baabi aka omukohia ye no enti no wonim se akwasi poku no e wo yere wonim by boy ne ka kire ni se woni ne yiri na jai enti o ka kire brand se ne yiri ne cross sending ni message se wa fa be ma nti se be ma ni nsu nya wo ba obe ware na onware no na message ni wo ne phone so or the phone be ma ono Prince na ma na hwe na Prince ni nso ka asasa no nti Prince ni de no ono nso nim se oni ne yiri na jai Dio mema ni antics ya be bo antics atia osisi ya ebi ni o abusia aya ya kase nipa na manipa ye nipa boni ni no aya na ya mpawo emmema bebre kwan yo mode o emma ne fa so no aya na wodwen ho awonti ase wa wonim sa ade awo ye enye nanso obemia na nia obekoso aye esan sesa na adwen kire ne se wonyenti mo wo girenom ehyehyehye fie mo beka no kra no mo nka no kra mo ba no ma beka mo niire mo yire no ma gya mo na denden se mebre no ma be se mo yire no mo poto e de a kire ma afoforo omu wie nso ma beka se na ma ye ti se ya ni briska ye ti se ye tesa mo be se ye poto se ye ase ye ma ne de che se abadaye ya de abadaye ebi na ye de ye ni adwen
mo say yen poto se ma o yare da oyi owo mpa so kura nya de oba betena ho ahyew suban ben na wo da na didi a kire oba no asana obi oba beka se wo da suban bone adi a kire na mo kwan a wo so ye den wo de na efa so enti so be yare ada ho na oba beja wo akwa wo suban ene ne ye bi a wo be da na di kane no asana oba no be ya ayi asa akoma no anasa odo no de ama watena wo nchen na wo ne oba anyinsen wa wagye atum se nyinsen ne e wo de awagye wo be hye no ntema ma ne ma problem bi ama na afei ehun responsibilities no onya na chese nyinsen na wo je no efa so be ne wo so na wo be se oba no na emmo kan fa hwe nyinsen na wanyinsen na se den na wo pa kira nkasa a wo wojere o eya ma mo nyesa eya ma mo nyesa na koye se oba no na enye enso na enye ntisa sisi a ya wi a beda ne so yi e ka nyinsen hu ne ho sika nyina na sika odi ye adwuma ne dwetre nyina odi nyina kwa kwhyem ase ni na hospital bills nso wo se wo bana obitua nso no so da ne problem wa wonya ne kwan ma ne nko hospital bills nso akotua na afi obi ansa ne ba bi so no so akwa ebuachi bidi adan na mu de mu ba bia mbedu bia wo se mo dwunso gu ba bia mbedu bia pew no ma pe agu no adan mo ya tere bia mo ade no mu tedua no eya mo fa hye mo nikam kakra nye ba bia na wo se mo yi de pipi gu ho adan ma ya no so yenso ma yani na ho yesu ye ma yani na ho nye de bia na ye beba betena ha se ya kase na be ma no oba no o ka yenso ni yire enso eko wi achi no wo yire ye ntumi awase ye ma yani da ho ne yenso ye careful ewum se ye paware ye du ya ware ye du ye mpani fie so e wase ye de ye ware na so anye bia bebe bia ne ye de ye gi atum awase ye nhwehwemu wo ho awase ye nhwehwemu ye investigation hu se nipa no sei ena ekoso na brabum ni fie se na etie awase nhwehwemu checkups bi wo ho a ye make sure se ye de ye ansa na ye di ti akwa kodrem uhu ni busuani bia akogya ho ama no ene na anyinsen den na person mfanyew den na person mfanyew yenso yenhye ye homework bi yenye homework bi because we eya jinsem eya doso e wo ye manyem yenhye na sade we etu ntwa kora na yembre na se abusia yefa we nya afutu sem ne fa ntu ye ho efo aha na mdu besi like video na fa share na subscribe ma medin no eye na akosia adepa aha so da so emergency Ghana TV ne ekoyie ni ne ankoyie na mo de achem da se ne ye be san so de hyemu e wa ha bi makrawa na madawase.